Pomaže Bog, dragi prijatelji. Evo novog klipa, novog obraćanja. Polako negde nazirem suštinu djelovanja u nekom narednom periodu naše vrle opozicije. Znači, jednim delom, ono što je juče Proglas nagovestio, a to je, kako su sami rekli, da izneli su nekih 6 uslova, ali ključni suštinski uslov je da Aleksandar Vučić ne može da bude u nazivu naše liste. Što je naravno pokazatelj njihovog straha, o tome smo juče govorili od samog imena i prezimena Aleksandar Vučić, jer su duboko svesni da iza koga Aleksandar Vučić stane, taj pobeđuje. Uzgred nikako da nam odgovore, pa ako je to najgori čovjek na svetu, ako je to zlikovac, kriminalac. Sve ono što su navodili, pa zašto se bune da bude njegovo ime i prezime u nazivu naše liste, jer tim pre oni će takvog čovjeka koji je tako da bome loš pobediti, zar ne? Ali znaju oni dobro da ime i prezime Aleksandra Vučića zapravo nama suštinski donosi pobedu. To će biti jedna strana medalje, druga će biti svakako urlanje po parlamentu, opstrukcija rada Skupštine, opstrukcija rada države. Evo sad je ovo što najavljuju za gradski parlament, isto to će biti neko ludovanje. Ali jedna od značajnih opstrukcija koje će sigurno planirati da rade, a to je da kroz ove lažne ekologe, lažne zelene aktiviste koji inače pojma nemaju o ekologiji, koji ništa ne znaju, samo služe zapravo za podrivanje sistema i ekonomije neke države. I to naravno se isključivo radi u zemljama Istočne Evrope gde se angažuju takvi aktivisti da bi urušavali privredu neke zemlje koja nije baš poslušna prema Briselu, posebno prema Berlinu, pošto današnji zvanični Berlin dosta afirmiše te zeleno-leve aktiviste, odnosno te savremene marksiste i komuniste, kojima je zelena agenda suštinski ono što je bio komunistima Marksov kapital nekada. Ali ti ljudi će gde god postoji negde neka investicija, da li želite da dovedete fabriku, da li želite da dovedete nekog ozbiljnog investitora, na primjer u oblasti rudarenja, da li želite da izgradite hidroelektranu, šta god, da li želite stambeni objekat, ti ljudi će vršiti opstrukciju, odnosno dolazići da divljaju po gradilištima i da luduju. Navodno oni su veliki borci protiv zagađenja, protiv popločavanja. Sad pazite, recimo, bila ta situacija sinoć u Novom Beogradu, gde je navodno sad se neko buni, zašto se gradi neka zgrada od 10 spratova, šta god, na parceli koja je očigledno predviđena za gradnju. I ajde sad, okej, bune se, ali vi vidite da to suštinski nisu toliko stanari tog 63. bloka, jer tamo nema šta nije izgrađeno, pa se niko nije bunio, i pritom u 63. bloku su mahom ljudi koji su došli da stanuju u novogradnji. Znači, sve tamo je novogradnja najvećim delom, ima naravno jednim delom i nekih onih starih zgrada koje su tamo bilo, niko se nije bunio, znači ljudi su tu dolazili, kupovali stanove, uselili se i tamo nema kuće, znači svi žive u zgradama. I sad odjednom smeta nova zgrada, što je vrlo zanimljivo. Navodno nemaju deca gde da se igraju i tome slično, oni su protiv betonizacije, popločavanja Novog Beograda i slično. Nije tačno. Radi se samo o aktivizmu da se na svakom koraku stopira bilo kakva investicija. I poenta je da ako vi stopirate rudarenje, ako vi stopirate izgradnju, odnosno investicije u građevini, ako vi stopirate investicije u energetici, ako vi stopirate sve živo pod plaštom navodne zaštite životne sredine, vi dovodite zemlju u jednu ozbiljnu problematiku, a to je da ne možete da punite više budžet. Jer suštinski budžet jedne zemlje najviše se puni iz industrije. Ako vi sprečavate izgradnju fabrike, ako vi sprečavate izgradnju stambenih objekata, ako vi sprečavate izgradnju svega živog, pa izvinite, ali kako mislite da nam raste BDP, kako uopšte mislite da se razvija ekonomija jedne zemlje? A to je negde cilj. Jer tako nešto, na primer, u bilo kojoj zemlji Zapadne Evrope niko normalan ne bi radio. Ali ovde je to cilj, jer je potrebno zaustaviti privredni razvoj Srbije. To je suština cele priče. Jer znate, ako je stanogradnja nešto što donosi ozbiljan profit, kao što vidimo kako se zakopa negde ašov, tako se svi stanovi rasprodaju, realni da budemo. Samim tim meni nije jasno zašto to neko sprečava.
Pa posebno mi nije jasno zašto na Novom Beogradu, gde svi žive u zgradama, da nema kuće. O čemu mi sad tu pričamo? Pritom ako je neko napravio normalan plan da tu imate igrališta, da imate, ne znam, terene za fudbal, parking mesta, sve ono što se inače predviđa kada danas gradite neku modernu zgradu, posebno da to liči kao neki kondominijum ili moderno naselje, a što si protiv toga? A hoće li nam reći ti što odjednom sada su veliki kao aktivisti, mogu li da nam kažu njihove dede i babe, ili pradede i prababe kada su učestvovali u radnim akcijama na isušivanju močvara na Novom Beogradu, pa i to je bila neka ekologija, tako trebalo da zaštitimo te močvare, možda su bile retke vrste ptica i slično, pa su popločali tamo taj deo preko Save i napravili Novi Beograd. Pa što, zamislite da su oni bili protiv toga. Ja prosto ne mogu da verujem da neko je protiv da se izgradi nešto lepo, savremeno, moderno i da ljudi tu dođu da se usele. Šta imate protiv toga? Ništa mi nije jasno. Ali cela poenta priče upravo o tome, dajte da stane stanogradnja, dajte da stane izgradnja fabrika, dajte da stane privreda, dajte da nemamo ništa o energetici. Inače ti šizofreni tipovi iz tog zeleno-levog fronta i tako, oni se recimo zalažu da se Kolubara ugasi. Jer kaže šta će nam rudarenje uglja. Oni se zalažu da svuda rudnici se zatvore, jer to zagađuje životnu sredinu. Svaki mogući rudnik. Onda kad ih pitate, pa dobro, kako mislite da proizvodimo struju, oni kažu, povozit ćemo struju, kakve vezimo. Oni čak su i protiv vetroparkova, zato što to kao navodno narušava staništa ptica i slično. Znači, mi imamo ovde jednu potpuno šizofrenu situaciju gde je suština cele priče potrebno je zaustaviti u kompletu privredu zemlje, potpuno obesmisliti ekonomiju Srbije i kao finale toga tako urušavati vlast. Jer kad nemate punjenje budžeta, nemate za plate, nemate za servisiranje svega onog što je potrebno građanima i to je negde suština svega ovoga, jer na taj način misle da urušavaju vlast. Znači, bit će obstrukcija, bit će zahtevi sumanuti za izborima u smislu da ne može Aleksandar Vučić da bude u nazivu naše liste, bit će zahtevi da se sve stopira u zemlji što se tiče ekonomije, jer to je jedini način gde oni vide da mogu da profitiraju. Biće naravno, ja mislim da bi sama Srpska napredna stranka i uopšte vlast morala da se aktivira, da ljudima objasni koliko je to besmisleno što ovi ljudi rade i da budu aktivni po tom pitanju, jer oni će svaki pokušaj projekta i razvoja ove zemlje zaustavljati. Tako će verovatno imati aktivizam i kada se Expo bude gradio. Oni su protiv izgradnje mostova, zato što, ne znam, narušava se u Novom Sadu životna sredina, iako nikad u životu nisu otišli tamo na onu adu gde bi trebao novi most da se zida, gde je šiblje bilo, ali ne, njima je to mnogo važno i slično. Tako da, eto, molim samo vladajuću stranku, molim državu da se aktivira u objašnjavanju ljudima šta se zapravo radi, da to bude sve transparentno, da se kaže koliko to donosi profita za državu, kolike prihode donosi, od čega ćemo da punimo plate, odnosno da servisiramo plate, penzije, sve ono što naravno građanima je potrebno, gde će ljudi raditi, radna mesta da se otvaraju. Znači, molim samo državu da tu bude aktivnija, jer ovako se prepusti sve slučaju. Neće na svakom koraku. Znači, vi uskoro nećete moći maslačak da posečete negde, zato što će oni reći, evo vidite, uništava se životna sredina. To je samo jedna molba moja prema vlastima, a ljudima mislim da je sad sasvim kristalno jasno šta je posredi i zašto se ove stvari inače čini, zašto se izmišljaju ti razni navodno građanski protesti, suštinski nisu, to je aktivizam lažnih ekologa i takozvanog ovog zeleno-levog fronta. Svako dobro, gospoda.